Assalamu алейкум, урматтуу мал чарба көрөрмандары, биздин каналдын катталуучулары, жылкы көрөрмандары, саламатсыздарбы? Экран астында ушул 2 тай сатууга чыкты туугандар. Бүгүн 17 март 2025 жыл. Видеого назар салып көрүп туруңуздар. Бул тайлар Россиядан келген, ээси маалымат берет азыр. Угуңуздар, каналды колдоп, бирден лайк басып, каналга катталып көрүңүздөр. Балким башка бир туугандар издеп жүргөн болсо, биз себепкер болуп калалы. Видеоға лайктан тырс уруп коюңуздар. Мынакей Россиядан келген тайлар сатылат. Ноктого жаңы көнүп тур да мына тайлар. Бишкек шаарында турат. Аламүдүн району Ленинский, село Ленинскийде туугандар. Маалыматты угуңуздар, номерлерин коюп коебуз, чалып байлансаңыздар болот. Доставкаларын уюштуруп берет. Анда эмесе көрүңүздөр, достор. Assalamu alaikum. YouTube görüşler dostlar. Şu tay satuğa çıktı. Rusya'dan gelgen. Rusya'dan gelgeninde yüzüme onunla bulup oldu. Kollar taza. Bulgan sürgan jeler yok. Kol koca göndü. Kedilegenge. Paroda Zenez Dançak, Katazarlovski. Kırgızistan içinde kasaplar var. Taydın mükemmel aldı artık. Görüşler dostlar, şu tay satuğa çıktı. Rusya'dan gelgen. Yaşı 10 aylık. Butu kolu, den soluğu yaşı. Vurulgan sürgan dilleri yok. İtat bol. Kırgızistan içinde dosapalar var. Bunda gayrı zamana bir yaka gayrı koysun öyle. Tay. İşte az olarak yemeğim kolu olduğunu oldu. Çetele koydu akşamsınız. Tut. Taydın akçazı 120 bin son. Kırgızistan'ın içinde dasaklar var.